Kajang Action Committee bakantop kisau toli kanhun kata KSU, HYC, FQGP, bakasagan tahi jong shnong dirang. Hakasantarik merobanai kilabo ujinawa no sim kahima maharam. Upai menendras imyong. Podem penek biang jai pataya. Kajaka blasim no shnong dirang haru usnam arja para. Kajingwan kajungi hangne kum ka GEC Kajang Action Committee jong kasnong dirang kabengiwan hangne bandawa biang na usim ban penek ya kanika pata kabalgap ai syakadobar snong dirang nadu gisnam arajar pra te kajing ai pata biang syakiwei kalong kajing snow kendit yangi ka ka GEC barok koi po snong namar klem kajing menjur jong kadal barsnong dirang ne klem da kenjo ya kadal barsnong dirang te nakaliang kajingi iwan hakani ka jaka ni sidawa nak office jong sim badan buram ai juni sim ngain bro baun penek biang ya kani ka jaka khnang ba ki samla kajungi ki longkwe pa kajungi ki i biang namar kani ka jaka ka bang lasim pata atli ki pata kawai ka bang ai ka larlang bat kawai ka bang ai laos ongoi kajing tu jong ka dor wasnong dirang ban sim yang di ka pata kam dei nam ta kajing mentoy tang jong ka dor wasnong ndrei ka dei kajing mentoy jong ki bun balang kum kanuksa namar niang theng de ki baduk idon kam ni ki dieng ki siet bagi snayeng bagi thangdieng bat kunta terter te kajingan kajingi kalong bangi kwa ban shai nilai kan busim da kajing shai hoi niladet ban yakren aka atrek kiladet kan atrek ka bagi isi jong kasnong rengi pedeng kum ka jan action committee wan hang ni ban shai susu bat hang ni usie mulak ola kula rengi ongba ya kabanta ka basaneng tuklet no ya penbek no ya kabanta ka basarum bat lo ai po rengi bangi penbek hadu ka khasantrik mentau benai bangi ne thau ya wo ringkat bat officer in charge ku badai artat menteri jong kasnong molong ma te ni nakliang kajungi ni sutanat ni la shai bangin kan ki meta bangin ong meta nyimla ban ong hendrei menhap menra saka isi jong ka GEC lada ka pedang em ya ka jing ai jimut jong sim bat lada kam pedang ro ngin sanang ai bor bangile kunus khmat banyak kunus khmat